ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ so long as ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ मागी पुलप ओइबगी अखोगी let us fight together गायना हाइदो let us grow together गायना हिमिनजी नुआइना थेंगमिनजी गा हाइबई पोतुदा पुलप सिना लिंजेन मानग्रादी इंडिया गेसु याम लाइबदी ओइदबा अदुना मोइगिदी मसाना दुम सी हंदकिसी वादा नते या मतमदा अवांग नोपोक्ता स्माइना अमगा नुआइनदनबा कम्युनिटी मसेन पुनबा यादनबा इथनिक आइडेंटिटी की इथिंग नेशनलिज्म की पोसिदी तसेंगना मयामना मसी इंजीनियर तौबनी गाइदो अचुम पोट अमनेबा अदा कुकी गा अतै कम्युनिटी गा इंडिया की मियेंग दी यंग पद खेनरिसी नागासु मोइने एंटी इंडियन ने लवेबा बिकॉज हम सांगना पीस टॉक लेबे वानी स्ट्रगल तविदना अदगी मेटेजु याम सांगना स्ट्रगल तवी मागी इवन मागी याम चावना political status to लेरंबदगी मांगिबगी even plebiscite तौजी गायना हाइनेबा अदुगा कुकी हरबा कम्युनिटी से मसी इंडिया द लॉयल्टी याम पी कयामुक पीगेदा मोइना पीबा खुपी सिदी इंडिया ददी याम हेन फबा ओइरमने खाले हाइबदी अखोइगी मणिपुर की इहोदा लालोबजिंगदा ट्रांस बॉर्डर इंसर्जेंसी गायना लाखरिबा इशू से मसी मोइनाने मोइना हाइबदी हाना लेरमिजी मागी ममा लेबाक्तुदा लालोबैसि लोय ऑपरेट तौनैदना अदु ऑपरेट तौब ngamdrisi मोइगी चिंगदा लोलगा चिंगदा याम फजना अखोइगी पुरा लिबरेटेड जोन दोनो वर्क तौरमबसी कुकी की मतेंगना तांथोकपने हाइतारे अदुना काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स त मोइजी याम चाउंग सिने अदुनबु लाम छुतौक तौदब मोइदे सु तौरमिनेबा सु तौवाइसी साइगी मोइना सुगी होल दिस ग्राउंड दु इन द बावदा खुथिंग जनगिद्रबनेबा नोंगोय पाइबी अदुना मोइगी अदुमाइना लेबदुना मोइदा लॉयल्टी याम पी अदुगा कुकीजिना मुख्य अमुक साथीगेद कुकीसी इजराइल दा कुकीसिंगना मोइजी जीवनीगा हाइबसी मोइ कयाम सांगना प्लान तौगेदगो से होल दिस मागी इजराइल की होल दिस फोक सॉन्ग अदगी फोक नोजिंगसी लोइनबक मागी ट्रेडिशनल पोट मैम जिंगसी फ्रॉम द वेरी सही निफु कुंटा निफु ममांगदगी खुंजा सिंग तंबीब खोटबीब दुम तौबसी लाकपसे मसिना तसेंगना सोमदगी मी लाग वारी बताई साकांदा मोइना इसै सकप मोइना सी तौरकांदा सिदी कना तंबी हाय कांदा इपाय पुना तंबीबनीना हाय नेबा दैट मीन्स ए अदोदी इपाय पु ओरमदी मोइगिसु मोंग मनेना खलगा मसी ओइरमनी गाना पुबदो अबदा साइगी जेनेटिकली दी माय जेने येंकानदी नट्रेदना अदुसु मागी मोइना लेनिंगबा पामजबा मा दुगी होजिकसे लोइनमक्से नियरली 5000 मुनेबा लेरिसे एदी मोइ थबम तौबदा खोगी यामना मागी करै हाइतारे मायबक थिबा मीसिंगना खरेना सेक्सलेदना एज ए नोमैडिक ट्राइब नॉर्थ ईस्ट मोइ नियरली 40 लाख मु लेरिसी स्टेट खुदिमक्ता लेतबा यावपुनतेबा इवन बांग्लादेश ता चिटागों हिल ट्रैक्टर लेरिसी कैसु कुगी नतेदना अदो कुगी वेल ने साइ ब्लू गाइदो ब्लू हाइब्रा कम्युनिटी गदो अदो दैट मीन्स यामना फसन होने अदुगा अखोई संजुगी मागी आर्ट ऑफ वाद मान हाइबदो अखोगी स्ट्रेटेजी लौबजी याम सिंगना लौबा अदुगा प्लानिंग याम फसन तौबा अदुगा यारिङै नत्ता पादबजी मयाम जि ngangaga yeknabadu thabak chilhanba waru hanba sawhanba gaise masi yamase tawe mo adum cha man tawe adigi akhoida maming thondana anu tawbo ji mayamna isuga oiba mayam jingsi karibo ki natte ngasi yenghodaba mikupta natragana phongiba pochingdu hayeng matamamada reference piraga after generation to generation heta claim to yabagi pot kasiju moi am plan to yam kupna अदुबु आइना सुम खंजबदगो नाउ अखोइना जर्मन ईस्ट वेस्ट जर्मन की सियंकांदा मोइगी पार्टीशन से डिमार्केशन से दैट इज डन बाय द ए वेरी बिग वॉल को माय बर्लिन चेपल हाइना नेबा बर्लिन वॉल नेबा
अदु लेरगा खाइदोकनबा लमदुबा बार्लिन वाल दु थुगायरगा अखोगी ngasiदी पुनरेने तिनबा पुनबा अदगिदी चानबा सिदा अयगी हानगी लेरंबा ngaliंगेदगी लाकपा अखोइना म्याम नर्सिंग मतमदगी 1840 दगी लाकपा सिंगदुदी अखोगी नि गायना मी ओइना लौबदी याय गायना हाइनरिसिजु लानबा नतेबा कनिगोंदा मोइगिजु हारिबा इंडिजिनस सागे कांबो सिंगदुगी कुकी सिंगजु याम चावबा अखोई कंट्रीब्यूशन मणिपुर की लेंगाक सिदा लेतेन हाबि आपोंतेबा प्रॉब्लम दी हजिदा चिन गायरेबा जो गायरेबा सुमना कुकी हाबिदगी जो चिन कुकी गायना मोइना नपसलगा इंटीग्रेट तौनबो होनरिसे मसिदा सागे तोगान तोगान मपानदगी लाकपो कांबो सिंगदुगी इंटरेस्ट सु यावरगा चाथबा पोचे मसाइजदनेबा खरा लुरिसे अदो मसी मोइ मनुंगदसु मसी यानबा यानदबा कुकी हारगा लोई यागदबदु तोगान तोगान लेनबगी नुआइतबगी पोट वारौनबा खोटबदुदि अखोइनसु सुम थेंगरिदनको अदुना होजिकसिदा आइना खंजबदको हंबिरिबदुगा आइना सुम उजबदा अखोइना खंजबदा होजिकसि लाइबसि थवइना कनागुमना अखोइगी सि इंजीनियर तौब्रा अदि आर्किटेक्ट तौब्रा हाइबगी वाफमदुनेबा लाइसे अदुदि यंगुरगदि साइगी खन्नबदु याम चुमी आइना थमजनिंगिदि सु जी रिव्यू तौनबको माइ मनुंग यारब ग्राउंड दु खरा सेमदोंनबा अदगी लेरिबा डिजाइनेटिक कैम सिंगजि होंदोकनबगी वाफमदु AK मिश्राना अहुमलक राउंड अहुमलक वारी सानरगदि मणिपुर की इशूजी लेबनबगी वारी साबदि मोंगोंद याम लाइद्रो बिकॉज मसाइगी सुद यारबा मोंग चादबा आइदि होजि लान याम पामिबो कांबु इरांग जि थोगा नुवाइजबो कांबु जिंदुने माइ मनाक्ता फमिसे अदु मफम होंदोहनबा ngमगदि देयर इज अ 3 times अदुदी इंटरेस्ट लेबा नाउ द क्वेश्चन इज अदु करिगी इंटरेस्ट ले नोइदा मणिपुर गवर्नमेंट विड्रॉ तौख्रे याम लुइजे लॉ एंड ऑर्डर सिदी स्टेट के खुत लेबा पोटनी अदो सुगी मतंग सिदा मणिपुर गवर्नमेंट विड्रॉ तौख्रे अवदा असाय फलगा दिल्ली गदम ले होबगी पोट लागदी सिजु कनागुंबा मपान इंटरनेशनल कम्युनिटी से तारगदी व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट नत्र व्हाट इज द इंटरेस्ट बिहाइंड दैट ऑल दिस माय कंडीशन दु क्वेश्चन तो बुयादना क्वेश्चन तो बुया पोट मैम जिंदुगी येगा मोइगी सोइदनबा सेमदोकपगी पोट अदुगा मणिपुर की इरांग नमदनबा तुम कोइना मणिपुर की फानबगी पोट खन्नबगी पोटु यावदबजेसु AK मिश्रासु अदगिदी होय माबुदी कैसु तौबंगमदे मंगमनते मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री की मखादा लेबनिना मोइना तौ हाबदु तौबनी तौगुनु हारा तोकपोनी अदुगिदी कैसु नते ख्वाइदि मरु ओरदि कोकलेन जिंगी गेम से सी इनोवेशन यामना खैदा खांगबदसु वारना अदुगा इवन आईडी हुजी सुगी मोइ डिजेनेटेड गेम होनी अदा तौनी हारसे इट्स नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मणिपुर को लालोबु में हम चाखरे लालोबु में हम चाय लेखरे यामेनम यामग्रे अदु रिमोट एरियाज ऑफ द हिल एरियाज सिंग मो ऑपरेट तोरपे याय अदु दि डिजेनेटेड गेम जु होंगजनजी गाय बजु खलमजु याय बिकॉज ओवरऑल अखोगी हंदकी क्राइसिस येंकांदा सम सॉर्ट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स तौदोंना कांगलुक इरांग थोन बजु मागी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन दु भोलो मिनिस होइना तौबनी अदगी हंदकी लेरिबा एनी पॉलिसी प्रोग्राम सेम कांदा मोइ मसी ngalitana tawgi pot am leba aduna santi no wari sabdu awang pokta miraz asu yamna negative page ta moina mathwa yaw is karigino sineba that means nomai kapna ba gada ba kambu jing duga security force ka nomai kana ba to ga miyam halana ba honari se santi gi artha du kari legi ha bani lalubu igera mo igera lepak tu irang lai ha de ka do gi magi social justice economic justice political justice piraga लेपाक तु तिननबगी मियाम दा ट्रस्ट बिल्डिंग अमा फजना लेरगा याम थाजनना नुसिनना सानासिनना लेनबगी इंडिया ना ngasiबो होनदबसे सि ख्वाइदगी लाइबक थिबनि मोइना येंगिबो मियंगसे करिनो हाइजे सिदा जुम क्वेश्चन तो याबो पोदमने मिराज को अदुना हौजि फावदि हंगबि वांगदुदा अवांग पोक्ता कम्युनिटी मियाम जे मसिंग जामी ईस्ट ऑफ द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट खुंजुताई अदुगा याम हेन लॉयल्टी पी हाइदना याम नकना तिनबगी पोची ममी ताई अदुबु लोटन लरिबो मोगी से जेलेंगम ओइगरा जौगम ओइगरा करिगमो फरक ताबो कानदी मोइजु खंकदोइने इंडिया जु खंग पे याय को नत्रगना सुम बर्गेन तोनना हाइबो ओइगद्रा अदुदि मोइने हेन खंगमनी अदुबु हजु हजु लरिबा इरांग सिंगसि डील तो मतमदा
Home Ministry oiro aduga mai lenaba concern officer oiro moina torpa potsidi yamna phajana singba punamaki yamna manana yengaga yai phanaba khanbai potumdi suyaw yawdre na adumai thamjage. Okay sir, I remember cut a question about tawzo nungze sanga sai geopolitics te India gi interest am samna kamai ni yengi sir aduda and India gi geopolitics is hanara kanda hoji community ani gi interest and identify tor kanda who is winning adugidi India national interest haise national interest di magi azana no state interest ka national interest ka state interest kamai kedawi compromise to do no ise yamna hena lebanga pada yamna masakna mating leba mi orga di challenge to do pone ba geopolitics ki di India ri to dia roi di Indian Ocean ji mana India na fasana control to bungam de na China na operate fasan to rise le China ge ju Indian Ocean ji na tra di safam le te na ko aduna Myanmar ji China de amaru oi China gi emerging powers ji thengnage di Myanmar ji ju India da factor mani sida natana America gi ju dum factor mani na tra ada India gi ju economy ji sum China gi na badadi yam hena phabu oidamni na masu Southeast Asian gi members me amda China na lori ba economy gain ji India ju pamam ba yai adugini sidway daga lari ba pot me am ji ko ada sidway gi wagera kaladal gi wagera si to buta ga economy ji India gi phagat ki haga di India ju yum thang na bda lari ba magi lam me am ji yam nakna chat pagi mathau tai na aduna unnecessary dai ba pontre India gi magi diplomatic relation du kaino khangre aduga vessel jahaz yame mam pirise free the trang nani aduga even submarine second hand namju Brahma the pi neba Indian Ocean operate to na boga aidi adugi political interest si Chinese factor ni aduga America yausel buju Chinese factor ni dana sidi yam sangna wari sanabada loibana aroi do puramani adagi amana Brahma ga khoi ga Myanmar khoi taina bada border to lari whole this lalo me am jingse say Arakan army wagera adagi Chin state ki Chin CDF wagera adagi tang wagera wa wagera san gi wagera adagi Kachin Karim gi wagera loina maksina hujiksi mapan gi mating leibidagi moina kankhalai ba kholi ba sina su karim kanda India na moisi luna tobi darkar su lerakpa adagi China ju mudu paina honarakpa India na honar budu sangaga farak taktra China na loi pasin gi bidai problem lakpa aduna ju wal khabagi adagi sagi khoigi free movement regime lokthopagi pochi joidi akhoigi yenga lokthop man deba idi somda laiba hoji ken palette war book sidi akhoigi kaladal project leba book sidi Arakan army na not a single Burmese army le hendram neba that means adumaina akhoi jo sangai fal ga toga Arakan army unabaga su akhoi paper le thenagi denako ada si laikanda Manipur jina khwaidagi hek thangnaba border oiruba adu strategically su yamaru oibal lam oibanina Manipur dadi dosaji ita tabagi pot leiduini even Bangladesh ke usi wathok sida America ga China ga ni manung da tonari jadum ira line khang pot ni dana ko si myam ji loi yengjaraga Bangladesh pai dagi China an toriba India ke koi level state myam ji China loi pai ga torga India ji sakti sondar na hona basi India ju thingna da ba yadaba matang lakan da di akhoi songi Southeast Asian gi lambi romda somda miyeng thambada India su yam chawna magi togom yam leibadu da akaya toy myam di lakpe ko adubu khwaidi mai se hojiki loina maksi phagana bana bada nangi kaladal project wagera sidway gi problem leitana wagera Arakan army thena wagera nang Chin state CDF city kalan da ba yade dana chinai ji kuki ni dana ko aduna magi keno gisu India gisu sagi kuki marai bagi phada phare hai tare isam samna India ki interest pursue to na bo na bada geopolitics ki games ji di kuki community ki di marai bagi am phare and kuki community is winning anyhow hai tare hoju le bo war ji di san thabi ofam ji ai khange na hai dunya ma khoi Delhi ma sa khange na Delhi ma sa khange in the sense that tha mari sahi ma tha o mari changjala ba pot sida hoji baba tumina leiba Delhi ki magi intervention si commendable oidabase masida neba miyamna Delhi khange na haisako hoi tawgi budi akhoina saigi mayamna hainariba aidi yam nganna dum haijabane proxy war ne na haibado karigino da yam laiba kudamne irang tho matungda masing thingam daba sibai miyam lakhre ko aing tumbam ga khangponte aeroplane ma khona ko
ado tasengna tawge haraga di within a very short time ko week amagi manungda loisilamba yabane ba tumina leikrisi why now the question is tumina is kragino without any intervention ko aduga paramilitary gi maki dagi nakalamada support tabo manbagi wafam amasu laisi kragino ina laisi yam chabu wahang amane aduda aina sum aigi speculation de ko laiba sibai myam duna tumina leigi bisi India की national security के मरी लेने ना कोई ना हाइफेड हाई की बुदो कहीं नोई दा पाव ले रमने खाली मोई ना खलम बयाए मोई ना खंजा बता ओइबो ओइदा बुदो ना मनी लांजी लालोबो जिंगा सोंना बनी अनु कुई ना सोंना रिंगे फाइस कुई ना सोंना रगा मसिंग याम ना casualty थोक पैसे मसी कोई की सिपाही ना गम पोंते अदुना it's good ना हायरगा चथाबो ओइरमने खाले बा अदा कुई रगा मोजिती तोनी मगी tendency मा लामगने खाली मरमदी मसिंग यामना रिक्रूट तौगिद्रा हाइबगी चिंगनबा मोइगी मनुंगदसु पाव लेरमने खाले अदुना इंडिया सी हंदकी मतंग सिदा येंगबा मियंगसी स्टेट इंटरेस्ट का नेशनल इंटरेस्ट का नि सि कंपेयर तौबदा नेशनल इंटरेस्ट सी 100% सिदा फेवर द लेरगा स्टेट इंटरेस्ट के इम्बोक थवा साद्रगदी नाउ स्टेट लेबे करी कानबगे हाइसि मणिपुर मियामगी वहंग याम चावबा मने ना एदमाय थमजगे को अदुबु मिराज सिदा यामना लुरैसे इरांग सी तसेंगना थोक मतमदा अखोगी मियाम जिंगसिना आइडिया ऑफ मणिपुर की वखलोन जी याम लेरमगदी थोकिबा लादुसु मागी तोंगानबा स्ट्रेटजी मा आई लेरमगद्रेन खलेबा मरमदी कैनोदा अखोई मैतै वर्सेस कुकी तागबदु तालमदबसु याय मदु जिरीदा थोकतेको जिरी मी सिंगसु मोय रिटालेट तोबु ngamdaba nate अदुबु आइडिया लेगी ममी ताब अखोई तारब याबदी याबने होगी गांगनबदी कानद्रे हजिक यामना अखोइना येंब यारिसिदी मसाइगी इशूज एंड चैलेंजेस सिदा येंब यारिसि नाउ मार्जिनलाइजेशन जी याम वांगे अखोइदको अदगी सोशल क्राइसिस सिजु एता इन अ वेरी वर्जन सिचुएशन हजिक लेरिसे अदुगा लेजिटिमाइजेशन एराइ अकेनोसे अखोइगी माइ क्राइसिस से मसिजु याम चाव पोट अमने हाइबदी मार्जिनलाइजेशन दी इकोनॉमिकली मैम वारे नेमना रंगनान खबर दे दुकान हुफु अतरे लगन थोंग लोले हाइदो अदुद नतना लबुक लोमी वगैरह सिनमी वगैरह अदगी थबैंगांग सुबो वगैरह मो वगैरह नोमगी हिंजरंबा मैम जिंगजिदी नोमगी सुम मागी सुम नमजनबगी पोट अमा लाकपसिना सुम कुमधगरा को मसी मैमजी रिकवरी से क्या कुछ चंगदबनो मसी याम लुब पोट अमसु ओयबा अदुगा सोशल क्राइसिस तदी याम ओंथोप फिवम द उग्रेदी होगिबा इन द पास्ट को अखोइजि वांगांग संगांग करिके ngang संगनबा हाइनबा संगनबा इनबजिदा थोदोंना अमगा अमगा कम्युनिटी अमगा वारोना देबा होइदि खितंग इचम चंब पोटो अदुदसु वारोनाबगी दैट मीन्स among the communities को in between the individual trust si suklai leitre trust sima suklai leitre ko khoigi magi hojiki laiba social crisis sida adigi leramiba imungi awaba jisu pai haiba wani covid leigre adigi di among irang si leire adigi ising chawre adigi nang health strong gi am sathiba chaitheng phangre loina maksina psychologically trauma chang leibagi ko mi maga wangang na badamo mai political party de lana imung manung dabo amaga wangang na sida kan khana ton wang ngauna danaga tawna reiba ontokpa magi khoigi social fabric sida laiba anuba culture hagadra yam phataba porama emerge to buse siju yam laibok thiba mane bako yam sang nei na ba yabe area ne aduga amana aina hygienic bada sagi legitimization crisis haina aten tambana taba खोगी लेजिटिमाइजेशन बेसिस से मसी लेतबा लेंगाकपसी सुक्था थाजदब मियामनको लेंगाकप थाजरक्ट्रे अदगी ब्यूरोक्रेसी थाजरक्ट्रे अदगी इवन मागी प्राइवेट तबवा अचौ सांग ओरिबो खोलिबा मैनेजर ओरो अमो ओरो अदगी केनो बॉस ओरो अमो ओरो लोइनमक सि प्रायता खोगी थाजनदबगी पोट अमा याम चाउ लाकपसी अदुना मसी क्यामु साथीना मसीगी फियम जे लागे हजिक से पॉलिटिकल पार्टी वगैरह अमो वगैरह मसी बाबा थोदोंना मणिपुर की खलक्ट्रेबा सेंटर का सिदी याम थीना थाजगिद्रे सेंटर की माई रेस्पॉन्सु जीरो नि हदको हजि पीगिबा अखोगी फुटेज उद उरेदना
sum ngang bani dana aduna akoina political science ta student of political science akoina politics kainam thengna bado haidi magi trick tu toga magi moigi interest tu sap to no bagi to boda rajniti sina bagi pot kasi yam chawna urupagi pot am leire aduna politicize toga miyam sing sida democratic within the framework of the democracy pusalaga all this my social economic political values ga phangadu mahota politicalize toga amaga loine maksi akoi kai ha dono tasengna ha ga di masi fragile state ha bido aduma oibagi phiom da lakpagi mong da lei aduna hangbiri buwang sida aina thamjabadadi akoi gi sum lambi thong yum kai mai chakhi ba khokba chenari ba khonari ba sidi matam khargi manungda hanjan gi bi ko aduga ngasagi mi gi kokta mana khunai mo hongbada psychological factors hi yamena chawna maru oibani na ko akoi gi mi gi kok sing da psychological factor sida porakadaba change gi mahota yamne hena mong chadaba khunai magi lakadaba manbagi potsu leitabadi nate aduga amoiro hoji hoji laiba posida center state relationship da ju khoina miras masi toriba pot myam jingsi commendable ga da tokthok raga ko yam hena nuai tabagi poti lei hoji phawbada ko haibidi tokthori ba khuding makse khoina tohoning bai do miyam na tohoning bai do center gi lengak tagi di khoise 100 kaimo ba phangdabu mane ba aduga magi political rhyme oina adu tawya da tawina pangang na baduna amani but people na yam kupna khangba aduga people na judgment phajana piba ngamba area ni na center ji delhi na masa khangba jidi handaki ji yamna hena aru film da masa khangye na khali afabadi na ten tham okay sir samatang sida handak center gi response hire ga de home minister na manipur gi oiba wafum da kaya kan da ko gi wafum mayam am tham gi leire including the parliament of india aduga high level security mid power se delhi da pangso gi leire aduga sigi prime minister na ngangri wafum home minister na piri response mayam ji sir ko gi ground situation ji ga cam relate to wena khanbi aduga prime minister na wanga pana tra na home minister na tawr iba magi initiative mayam je ai public the satisfaction cam le on both side akoina wangang bi haise parliament da wangang bi ba adegidi any outside the parliament ngang bi ba ade moi masin maru ba mi am big guns myam pun ba ko adugumba mayam jingdu natte ba khoim pamese pulli wari sai wangange habdun teba thabak oina tholok tabdune akoina pamese prime minister wangang haise manipuri maram da ngangbi dana punga ba ngangbodu giwana teba ngangi bedu thabo oina tokthoroppagi potu pamjabadune ba response to aduna home minister gisu ngangi honei hai adum tawi hai ko adu moidi shanti bu ere hai adagi yam kanna security thajan khosan dana mayam ji minimize tong no honei khone adum hai ko ad ground reality da di som da di paramilitary ne kedawi adum khangi dana adagi sona riba lan sida leiriba crisis sida delhi na kanagi misang sangi kedawi su irai lai na khangponi dana maram di keno da asuk sang na tauge na khalaga tawraga di chehon phada posi sangan bagi maram jo aduni dana ko aduna loina bakse yamna positive ba response leisna bana mani aduga asengba akhoi gi hetamit ta visualize tawdana mayam da commendable mong da nungai ba pokpagi thodok tu di thabak tu di hosibok tawdre na mirasat mai thamjage okay sir